Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu predstavit ću vam disciplinu obaranja ruke u bijeljni. Svi zainteresovani možete se obratiti predsjedniku kluba Dražen Lukić i potpredsjedniku Raji Vasiliću. Tako da uživajte u nastavku videa da pogledate naše borbe. Svi zainteresovani momci mogu se uključiti u naš klub kako bi trenirali sa nama, a ujedno i bili informisani za sve naše naredne borbe, odnosno takmičenja koja planiramo da napravimo, a i da učestvujemo u drugim raznim turnirima i takmičenjima. Ovo je jedan od najjačih protivnika, Saša Koprivica. Momak je veoma eksplozivan, jak. Sada ćemo pogledati sa strepom i pogledajte kako to ide, kako se bježi. Tvoj palče. Ja, moraš otvrt ruku, tako. Samo palče, samo palče. Ovim povezivanjem nema mogućnost da mnogo zglobom tu vršimo pritisak na protivnika i ostaje nam samo snaga ruke, odnosno snaga tog cjelokupnog gornjeg dijela tijela. Noge su također jako bitne. U ovom slučaju vidjet ćete sad da ja nemam neku tehniku, ali imam genetski taj jak pokret, kao i sve moje treninge za podlakce, biceps, ramena i ostale dijelove tijela koji su redovni, i tako da ne morate se mnogo zamarati formom ako imate snagu, odnosno tu eksplozivnu snagu, a i moraju biti i obimi na nekom malo većem nivou da biste mogli ići na profesionalan nivo. Ovo je samo prvi dio videoklipa. Postavit ću drugi video sutra. Ovaj momak ima jako dobru tehniku, čvrst je, jak, pokušava, ali ipak malo i godine iskustva, godine treninga su presudile. Sada ćemo preći na lijevu ruku. Ja sam slabiji lijevom rukom, ali moj protivnik je jači lijevom rukom, međutim nije bio spreman u tom trenutku. Odradili smo još par puta. Mladi momci, potrebno je još treniranja, naravno. Čovjek je mašina. Čovjek je mašina. Nema šta. Ne, ovo. Ja nemam se zove isti. Ovo je već treća borba sa jako mladim protivnikom. Ima sve predispozicije da postane jak, obarač ruke, podlaktice, šaka. Generalno ruke su dosta za njegove godine jake, samo 17 godina. Pogledajte i ostale borbe. Ajmo, firma Krstić. Keno pene. Ima prste debele, ima i podlakcu. Samo da se izdefiniše još. Ajmo, vuci. Krstić. Ajmo, vuci. Vuci, ja. Ajmo, ja ti držam. Obavezno pogledajte i drugi video. Ima tu potencijala
nekih momaka koji su vrlo mladi, opet kažem, 2004. 2003. godište, a i onih malo stariji koji imaju i tehniku, međutim tu fali još intenzivni trening. I ovo je zadnja borba za ovaj video. Vidimo se u narednom videoklipu. Brate!